سلاو روش باشه وانو هیچ کنیم که باشیم سلامت نیرو رمضان کریم میوانه منه امی بحثا پیواجویا بنابر کردان و دولت ترکی در بکن پیشی باشیم در باسی روشلات دبن لباشور کردستان جی تکیلیا وان یا نافخایی تکیلیا باشوریان یا نافخایی و پاشی جی تکیلیا وان به عراق رو چوا به دبی پیواجوی دکو عراق اپراسیونی کی نافخایی ده دست بیکرن هم برگندلیه کابر به کدری ورشه و به کردان رو چوا له بکده داویده رمضان كريم مرحبا بخيراتي دم باش لسر فریبون گلک سپاس بوده دفته gelek spas dikim ji bo hatina te jî niha li Bakurê Kurdistanê ev pêvajoya ku dest pê kiriye naçe serî behsa qanûnekî dikin ew qanûn em zanin aliyê Kurdan li ser sahnê bi taybetî divê hefteya dawî de hin çend mîtîng çêbûn mîtîngên azadiyê lê di wan mîtîngê de hate gotin ku Kurd qebûl nakin yasaya ku anha hatiye berdestê Kurdan nahatiye berdestê Kurdan ew yasa çûye jî îmraliyê re yani tam zelaliyekî tune li berdestê te çi agahî hene û Kurd û Tirkan li ser çi lehev nekiriye kerem ki گلک سپاس سلاو و رس راستی ده برنامه بری داجی کمه آخوی بردوام داویا برنامه دا من او تشتاش دهانی زمان بو کسبه نبیجن اره هوال رمضان تو هوال بدران داره و هیوی دا و گود نها و در نکرد یکم لداویا برنامه دا من هر تم من دگوت هم فکر بوم که اول ریا راست ریا که لی هگر هیا لگل برک گلک کنجکتورین در و هندر ام بیجن ریوبریا دولت ترک پاشکست به یانجی وکو پیویست به او جدیتا گاف نویجه دراستی ده اوی کم من نها دبینم یعنی من نکارم همو گورده کاری یعنی همو تشتی اشکره بکم اوی من نها دبینم هگر اکی بهیز ها من برپرسیارم لآخافتن خود هگر اکی بهیز ها بریز عبدالله و جالان سروک و جالان اف چارچوبه یاسا یعنی چارچوبه قانونی یعنی اوی نها آمده سازی دکن رنگی وی داویه هگر هیا به امش شیویا بریز و جالان قبول نک یعنی دراستی دا نرازی بونا بریز و جالان هیا و نرازی بونا کردا بگشتی ها دوی یاسای چارچوبه دا یعنی وکو او پوشمانلک یاساسی زمان بری ها بو یعنی هنکی دشبه وی دا بس بقلفه کی نو یعنی بقلفه کی نو دگیجه وی زمانی دا تابی کرد جی نکارن وی قبول بکن یعنی اول لکردا گرانت یعنی او اتکین پشمانلک هبو یعنی زمان بری که درخسته بوم یعنی هنکی وکوه تابی تشتی که نو نای پیش خست مثلا بحث که دبیجنشته نیزی که 5-6 هزار گرچین دم پارتی وارنا آزاد کرن دا 2000 گیری لاجی مثلا لچیابه تابی از دولت بخون ها به دل خود بجه دوی عفو تیدانینه یعنی دوی عفو دوی تشتی دانینه اگر لیبورینه کی گشتی عفو نبه لیکف رکب یعنی لحف کرنک نبه وی دمی همو یعنی گریلا یعنی پیکی که او دمات پیوازو قبول نکن او یک دو مسئله دبیجن پیویست دست پیکی اوانا چد کن دبی پیویست دست پیکی تو چک داینی دست پیکی تو چک داینی و دولت وی تشتی ببینه
خود چک داینیه و یعنی تسلیمیت تیدا فرج دک پیکی جی دبیجه مثلا پیوست دست پیکی قانون درکبه گاوین جدی باویجن پس راوی چک وارد دای یعنی ناکوکی دولت ترک و یا پیکی دوی مسئله دا پر جدیه یعنی دست پیکی اونا بحث نوی دکن که پیوست چک داینن پیکی جی دوی پیوست قانون دوی مریدا گاوین اوی وان جدی ها یا ستاتویا وجالان نه ستاتویا بریز وجالان پیکی دوی پیوست وجالان واره آزاد کرنده روشاوی واره بهارتنده ستاتویا وی هست لی دولت ترک لوی تشتی نها رازی نه تزانی اول بدرم اف مسئله جبو گلی ما یعنی تشتی نو بیجن جبو واره فهم کرنده پیوازوی آشتی به چه دست بید یکم پیوازو که دولت ترک دست بید کرد دم آمریکا کرده کویت لسال 1900 نودیان کل نود یک راپرین چه بود باشور کردستان و نود دو دیه حل بجارتن چه بود اقمت آن دولت ترک نود سه گاو هاوید یعنی دولت ترک دید لباشور کردستان راپرین چه بود دولت ترک دید عراق پارچه بود با عراق پارچه بود و بریار 688 رسمی پارچه بونا عراق هاتا قبول کرنده کردستان بود نافچه ایکی پارستی جبن دستلات عراق درکت سال 91 هتا بن دستلات والات جهانه به بریار یوین به دولت ترک اوه همو بینی ترگوت اوزال پیوازوی آشتی دست بید پیوازوی آشتی سوویت هلوشیا و عراق پارچه بود لباشور کردستان راپرین چی بود حکمت آوا بود اوا واکر که دولت ترک پیوازوی که آشتی لگل بریز و جالان دست بکه به نافبجیوانی سروک مامجالال او دما دست بکه یعنی او دک پشت راجی پیوازو دیسا دولت ترک فکر خود گوهارد پیوازو تکش پیوازو جارا دودیا لبر روزاوای کردستان دست بو سوریا پارچه بو روزاوای کردستان آوا بو ملت او دما راپرین کرد 2012 مانگ تیرمه او مها مانگ تیرمه همو بین روزاوای کردستان آزاد بو دولت ترک او روشه دید ل 2013 پیوازو دست بکر لبر روزاوای کردستان روشه سوریه چال یکم جار لبر روشه باشور کردستان عراق 1912 وی داریج عینی 2011 یعنی 20 سال سر درباز بود دولت ترک اف پیوازو دست بکر بوکو جارا یکم جی بوکو وانا دید کرد عراق کردستان عراق راپرین کرد ترسیان که لباکوری کردستان جی راپرین دست بده او دمال نود و یک نود و دو نوروز چه بون کرد باکور جی یعنی هیدی سرحدان دست بده جارا دو بیا سوریا روزاوای کردستان نزدیکتر ال ترکیه و عین ایدئولوژی کردا یا برز روزاوان روزاوای کردستان سوریا ل باکور ل ترکیه جی باکوری کردستان ترکیه جی عینیه دولت ترک لگور خود به تدبیر خود پیوازو دست بکش یعنی بوک او باندورا روزاوای کردستان او هوای آزادی لسر باکوری کردستان تاثیر نکه خواست وی روشه بکد بن کنترول خدا یعنی بکد بن کنترول خدا او برگا بده بوک باکوری کردستان استفاده کی سود وارگرتنه کی مزن نبینه جارا سیسیا پشتی 2013 جارا سیسیا کل 2000 امبیژن 24 دست پیکر 2025 27 شباط اواجی گریدای وی روشه بو کوانا زامبو امریکا اسرائیل ویل ایران بدن گریدای ایران و سوریا بو 8 12 رژیم اسد روخا
اسرائیل حتی شامه هات حتی نزدیک شامه هات به شکل خاکا درزی علیه اسرائیل کرده دست خدا روشه که نول سوریه چه بود و امریکا اسرائیل جی آماده سازی بکرن ترکیه اندام ناتو ل ایران بدن اول زامبو امریکا اسرائیل د نوو دیالوگ کی جدی دابون لگل کرده سالک بود استخبارات دولت ترک میت اوا زامبو دولت ترک زامبو کل ایران هر گوهارتن اکشه به روزات کردستان و درجه یک هیزا هری خورده یعنی هیزا هری خورده اوانا زامبون کلوی داره یعنی روشکی نوه چه به یعنی اوانا افتشتا زامبو بو جار سیام جی ام دکارم بیجن جار سیام جی لبر روسا روزولات و ایران او دست بکر یعنی اما راستیه که کوام پیدا نزانی و چاو جارا یکم تیوازو لبر باکوری کردستان دست پی بو جارا دودیا نظام لبر چه دست پی بو مثلا یه مزانن او یکیمین روزلات کردستان هزه کی گریدای پیجاکه یکیمین روزلات کردستان لوی پرخورتن اوان ترساوان نازن او بو کل روزلات کردستان هرینه کی وکو روزاوی کردستان شده جبو کلوی کردستان اک چنه به یعنی جبو کلوی داری کردستان اک چنه به یعنی اگر کردستان اک چه به دبن کنترول دولت ترک دابه دولت ترک او پیوازو دست بکر همان دمه دنافخوی ترکیه دا جهت رکفتنا جهت و دم پارتی رکفتنا جهت و دم پارتی و هنک پارتی دنگی جهت بردبو ساده پینجو یک یعنی ترساوان هبو ده هلبزارتن دهاتو دا جاره کدن یعنی نونره که جهت ببسر و کمار یه جهت دم پارتی و بازار انقره استانبول هر دست جهت دا بمینه و بازار باکوری کردستان جی دست دم پارتی همان دمه گریدای کنجکتور نفعی بود لیتر سوانه هری مازن لهمبری پروژه اسرائیل بود یعنی اوان دگوتن اسرائیل دو کردستان آواده که کردستان لسوریا کردستان جی لإیرانه روزاوی کردستان به هستر دکه و لروزات کردستان جی کردستان آواده که دولت ترک آوا وینه دشد لینهای روشا هاتیه گوارتن دا ایران نروخه ما امریکا ایران جی ری کفتن ترامپ به طیبت او سیاست تنبارک یعنی حق کردان نها نینه به فدراسیون مرکز به حزب دربه اکل کردا دا در روزاوی کردستان دا کردا منطقه حالت دیر زور راقع او منطقاناش دستا یعنی منطقه دشتر دا دربه که گوره مازن لکردا کرد یا دودیا لروزلات کردستان هزین کردا خو حاضر کرن هفپیمانی یک چه کرن و حاضر کرن چک وار بگرن بچن ناو روزلات شر بکن دولت ترک باوری به ترامپانی قانت به ترامپانی ریگری کرد لطول شورا شدن و کرد لدجی ایران شر دست بکن لأن اواد دو بش سیام دولت ترک لنافخایی دا قایوم هانی سر جهپی کمال کلشتاروغلو قایوم دولت یعنی اوا قانون قایوم یعنی کلشتاروغلو قایومه قانون سر جهپی دا دوی ملی دا اوپیرا دبجن مطلق بطلان یعنی مطلق بطلان بلین دربک لجه پی خست جه پی کرد دو بش جه پی دنگی خو لنافبری 35 بو اینها جه پی دو بش وکو چا مه پی بود دو بش مه پی ای پارتی جه پی بود دو بش بشک 25 به بش دن ده و هر تک دجی هفبن یعنی دن نافخوی خدا ام بیجن او ریسکا نمال سر حکومایا اردوگان با جاری دهات و همان دمی دولت دست خود دکاره هیلا بکرده هل وزارتن آدم یعنی دکاره تا سعداد ده هیلا بکرده مثلا دنگی پیویست جبو خوب بینه
دناوە دەم پارتی داژی بڕاستی بەشێک لەگەڵ پێوەژۆنە بەشێک ژی سەرێ وان تاو لە هەوە ملەت ژی هەنێکی وسا پەیامێ نەتەوی پێکێکی ضعیفن ji bo vê Erdogan çi li Sûriyeyê li gor xwe encame girt rêge nede ew otonomiya Kurda bi hêzbe Kurd li Dêrezor û Raqa wana dûr xistin. Meselê di duya Rojdatê Kurdistan Îran nerûxa û dewletê Tir digo Îran dirûxe sira me tê sira tê de bo me hetanî sira dê bo me yê me li gel Kurdan rêk bikevin tirsa rûxandina Îranê İsraîlê li ber İsraîlê Rojdatê Kurdistan ser Tirkiye hebû êniha ew tirsan nema. Meselê Sisiya Başûrê Kurdistan 2 sala hilbijartin çêkiriye hikûmetê xwe ava nebiye parlamento qapate nakokî partî Yekîtî gêştiye zîrveyekî xirab sibênê newey nû Yekîtî rêkeftin dikin yani rewşê Başûrê Kurdistan ji aloza min naxwazin bikevne nava kûreya meselê dema Rojava zayıf be Başûrê Kurdistan zayıf be Rojhilat zayıf be li Bakur da Tirkiyeyê de ji Erdogan hinek dîzayn li gor xwe kiriye hiç tirsek zextek li ser Erdogan nehatiye gav bavêje. Mesela af yok lêborî nîne ji bo ocaran statû nîne berpirsên PKK derecê yek niha ewna behsa Norwêj Avrupa nakin ne ewna dixwazin li Silêmanî qampek çêkin ewna bîne qamp wekû demokrat û komelawan dewletê Tirk niha behsê Norwêj nake işte berpirsên PKK Birêz Murad Qara îlan Cemîl Bayîk wane ewna naxwazin ewna biçine Avrupa dixwazin bîne Silêmanî bikine qampekî divê ewna bên li qampekî rûnên wekû dîlek erê yani nêzîkî du sit kes Zeki vekim Ramazan gotina afî Kurd jî naxwazin militanên Kurd jî naxwazin gotina afû piçûk xistine rûmet şikana Tamam. Ez ê nav bême ser wê de heval bedran zanî çane meselê af û de zanî çi li vir da PKK vî naxwaze rast e bes di vir de zanî çi ye de yani navê wê çi dibe bira bibe yani qapatkirina defterê yani heger tu dewlet wisa dibêje niha dibêje terörsüz Tirkiye her behsa wî dike lê esas eva pêvajoya aştî û demokrasiye bes dewletê Tirk navêje pêvajoya aştî û demokrasiye divê terörsüz Tirkiye rast e navê af û yani besê hozar jî got navê ça lê bikî lê ew pêkî Kurd dixwazin lê xweşbûn yani li hevdû xweşbûnek yani min li te xweş dibin te dirêjeyî 100 salî te heqas wêranî li dijî Kurda kir Zîlan Dêrsim geliyê Zîlan Dêrsim û li dirêjeyî tarîx heta niha mesela abd çi ye qûl abd çi ye abd qûl yani em bêjin köyle çi ye mesela wextê xwe Avrupa Amerîka bestereş dibirin köyle çi ye heqê wî nîne heqê Kurdan nîne bi zimanê xwe baxwe heqê wî nîne navê Kurdistan bîne heqê wî nîne yani ew ku mafana nebûn mafê ziman û mafê ewana mafê siyasî yani tu wekû köyle dibî köyle ta mesela li Rûsya wextê xwe qanûnê köyle rakirin em bêjin qanûnê köyle rakirin li Amerîka qanûnê köyle rakirin li welatên dagirker mesela ew tişta heye hê yani tu mafê te ziman nebe tu divî köyle da mesela li Rûsya salê ez bêjim li Rûsya salê 1861 Alexandrê Duyemîn köyletî rakir li Amerîka li salê pîncekan qanûnê bestereşa qebûl kir ji bo wî çi qaskî ew kirin şer kirin mesela rasta wan jî 1865 em bêjin köyletî rakirin 1870 qebûl kirin lê esas li Lyndon Johnson ew qebûl kir lê esas 1965 mafê bestereşa hebû
تبل هلبجارتنا به نظام شده لولاتین داگرکر هول اول یکم جاره از وی دبیجم ولاتین داگرکر به قانون کویله نزدیکی مد اف پیوازو کودوی اساسی چیه لی خوشبون له و افو چیه یعنی دولت ترک دبیجه اف میلیتانن کدناوا پیکیکی دا هر چی بیه نبیه اف میلیتانن دناوا پیکیکی دا شر کرنه چی کرنه نها آزادن هیچ قانون کی گرتن لوانیه دکارم بین تبل جواک و سیاست بین اما دبی قانون نها دا دبی 10 سال نکاره سیاست بین یعنی دبی اونا چکی خود داینن دولت به تثبیت بکه حوال بدران دولت به نه ملی گوندی قرولو نه ملی گوندی قرولو جوین شکر دبی دولت به تثبیت بکه وانا چک دانیه و اونا تمامی تسلیم بونه بشک بین 5-10 سال نو سیاست بریز اوجالان دخوازه لی خوشبونک لی بورینک تناوی چبکی گشتی چه گشتی به همو کسی بگره نوه و او انسانانا بین تبل سیاست اکی نو بگن و اوجالان ستاتویا وی هبه اوجالان لجیه کی به بکار و سروکاجه وی حرکتی بکن بریز دمیرتاش آزاد بکن ام بیش مسئله قایوم وانا واره هلوشاندن بریز عمه ترک و حوال وی وگر نسر کار خدا اف چیه حوال بدران لی خوشبونه یه ما لدولت ترک خواست دبن دولت ترک اطراف دکه دوی ما دریجایی 100 سالی ما اف تشتا دجی کرده ظلم کریه 1000 ساله هم دریجنه دولت ترک عملیتن خوش دبن واره ام سایفه کدن قاپات بکن دفتر اکی نو برافل اکی سپی وکن به هفره نوا دموکراسی دا بجین بس دولت ترک نه دبیجه نه یعنی لیبورین خون نخوازه مکر نای لتوان خود لگناه خود لپیش گلی کرد مکر نای قبول نکه که حق سال پیکیکی لبر وی ظلمه درکت پیکیکی کی آوا کرد ظلم دولت ترک آوا کرد دبی دولت ترک مکر به او پولیتیک راپور دا افتشتانی نه بیجه مل درسم کومل کجی کر مل زیلان ها کر وی دامه پیکیکی ملت کرد دبیجه او راپل چو امنها جنوبا نافی کرده دا دستور ده اوانا قانون دمکی نه نکه دا دستوری قانون دمکی تو دکاری سبی جورته راکی لی خوشبون چیه ذاتا من باور ناکم اگر دولت ترکی راضی به جمیل بایی قارا ایلان و چند حوال دن من باور ناکم اونا بین ترکی اگر دولت ترک راضی به اونا نای یعنی او چه دبه کردن تبل سیاست نو دبن سیاست کرن لکردان نای انسان هری دموکراسی اما ترک لحفته سه چو پارلمنتو اردوگان زاروک بو خو گریلا نینه تا کار دور خست سلعدین دمیر چاش خو گریلا نینه فیگن یکسک دان گریلا نینه لورده مسئله اول نینه سیاسی یاسا لسر گریلا بده گریلا وگر 10 سال رینا ده دمیر تر سیاست عثمان بای دمیر لکو داره نه لگل ولا اوروپا یعنی یاسا سیاسی ہے که اکرم امام اولو که اکرم امام اولو استانبول بو نهاد زندانه ده ازگور اوزل هاتم به بالیوس هاتن سر واندا جکار دور خستن لترکیه دوی مافی سیاست کردن جبو هر کسی به داد پرورانه هست افتشتا نبیه بند راستیش ترا بیجم لبوی مهد بدون هذا برنامه ما لسر چی هول بده ایرو هم برنامه لسر چی چید بریس اوجالان وی تشتی امزا ناک از برپسیارم لفکر خود بریس اوجالان وی بلگه امزا ناک برزد بلگه چارتاوه یا سای مانشویت که دکاری لی بدی بریس اوجالان وی امزا ناک اگر امزا جی بکه من خود طرفدار آشتیم من حاضر دکم چک بکارهینانا چک لناوبری دولت ترک و کردان نمینه ام گلی کرد گلی ترک به هر را دنوا آشتی بجیم من نخوازم شر بوده نخوازم کشتن چه به لی اول دوی به پرینسیپ واره کرنده من در بسیارم لآخفتن خود بریس اوجالان وی میزی دبر بکه یعنی میزی وی بلاویشه
نها ev hep proje. هگر اوزالان قبول که شود بدران هگر اوزالان قبول که فکر که با آخفتنی وی ناکه یعنی به وی شوی من باور ناکم نا راست ایرو یکی میه لگور قانون دبی پارلمان دولت ترک تیبه می توی ترکیه بیوت ملت مجلسی دبی ایرو بچه تعطیلی ناچه تعطیلی یک جی لسر مسئله پیوازوی آشتی اواز کمیسیون وی بچه لیجنه گشتی لیجنه گشتی نظامی بچه گل سر حکومت هول بدران اف مسئله نظام کمیسیون راپور برا مسئله دانی چه ده اوانا دبیجن پیوست همو گریلا چکی خود داینن وکو سال 1975 او خیاطنامه جزایر چه بو اوانا زخته که مزن رو کردا کرن 100,000 پیشمرگه چک دانیم دوی بین چکی خود داینن بلبن کامیره دولت ترک جی بنیفسه اوا فالحق از گریلا چک داینی دوی بین سلیمانی دقام پکی دارونه وکو دیلکی دولت جی اوا همو به ویدیو به رسم دولت ترک جی اوا لحابار ترک سینین ترک وانا نشان ده işte Türk İslami kuvvetler şanlı kuvvetlerimiz işte terör örgütü tesviye olduğu falan devam. Ev rapor ev video binne Milli Güvenlik Kurulu beje eva PKK tesviye bu xalas Ocalan Jibril zindanı be piştra ve çeçebe. Yani mesele ev yani ev lijne rapor nizanım şest rapor evna duxazın hamu geriyle çeki xud dayının برپر شبین لقام پیدا رونه اوه همه تثبیت و پشت را قانون درخم من به ناو پیکیکی ناخم آگاهی من لپیکیکی نینه من روزنامه‌دان کم چابدی کی سیاسی مسئله کی تفکر نتایی کردستانم من لبر واکو کرده کی داخم اوه مدوینم هوال بدران اوه مدوینم یعنی افتشتا ممکن نینه اوه سر نکرد من وی تشتی زحمت دبینم müzakere دومن جی yani demek ki devlet Türkiye öcelan bir şekilde iknacı bike yasayın halinu li yasayı zede bike o jine mümkün geliyor. Yani ravşa من شتری ده تارا نرساندن کرزانی دولت ترک دوی من لروجاوی کردستان لسوریا ravşa نها artık خطر نینه لسر آسایش و اولکاری ولاتم لباشوری کردستان گریا خال پش خستیه ادی پدویا وی بکر آره راسته لباشوری کردستان جو نشدیس اشتراگو پارلمنتو 2 سال کار نکنه حکومت آوا نبیه پارتی یکیتی پروبلم وان جدی هنه او مسئله بغداد نه دجی گندلی آری هنه دخوازن اول کردستانش بکار بینن لروجلات کردستان ایران نروخا ایران بروخا دست کردا گلکی بهز دبو یعنی اردوغان دولت ترک میت اشکره دویجه دوی ما ریگه ندا چک بگیجه دست کردا کرد لایران شورش بک دوی ما ری ندا ایران بروخا یعنی فکر اسرائیل هبو یا ترکیه هبو اسرائیل دخواست ایران بروخا لور حریمه کی کردستان آوا به دولت ترک جنت خواست ایران بروخا حریمه کی کردی آوا فکر اردوغان سر کرد یه ترکیه سر کرد یه اسرائیل سر نکرد هزویه مسئله سیاسی از ناس به مسئله بیتشن نها از بحثا از اول بدران از بحثا نها دکم ام بین سر ترکیه لطوری از نها تا را بیجم پیش روزی داوید شده تو جمعه بپرسی اری وی پیش روزی داوید شده از تا را بیجم یا سیاسی اول لناوا ترکیه دا اردوغان کرد بن کنترل خود جهت کرد بن کنترل خود کمال کلشتاروغلو در خدمت اردوغان ده برو بو وی اف نها روشه هی اوی من دزانم آگاهی من هیه اوجالان یعنی نها هی دردوان اف یاسا فلان یاسا دکاره درباز بش یعنی پارلمنت و بریار یاسا گرفت دوی دمیر تاش آزاد بکن دوی اوانا آزاد بکن یعنی کبه سر مسئله جیبجی کرن پیکنینا مسئله پیوازو راد واسطه و جران قبول نکن 27 دوی هلبجارتن ببن لترکیه اونا دخوازن هلبجارتن پیش وقت بکن ارکن سیچ
که ده هلبجارتنا دا مثلا منتا اردوغان به دنگی کردان نده و اف روشی کل روجلات ناوین روشی کردا و بزن به اردوغان حمود دبن خزمتا ویده پیوست ناکه لگل کردا لحف بکه لحف کرن تسلیم داین تشتکی دنه هول بده از دو تو لحف دکن ام دبیجن ام ساعت دو هفته وین چید لی تو شش سبی زو تلفون کی بری هایدی راو از عمر دکم دوید تو بی جمرا سترانا بیجی نظام چپکی لکو او عمر کرنه دولت ترک لحف کرن لتسلیم کرنه جدا تره دو تشتی لحف دو جدانه لحف کرن به کرد رازی دبن نها اگر لحف کرن چینه ده چه دبه هول بدرم نه شر لچیا دچه باجارین ترکی گزانی لچیای دا سیای ایها نظام چه گلک نقطه استراتژیک دولت ترک نودو نه کنترل کرد دما بریز و جران هاتا گرتن بریاری پاشوکشاندنا گریلا دان گریلا وی دمه دربه کی مزن خور نودو نه خوش در گریلا راستی درنگ دست بو یعنی لچین لروسیا لویتنام لکوبا شر گریلا زودتر دست بو او دما تکنولوژیا شر ضعیف بود کرده سال 84 شر گریلا دست بکر نودی گشت زیروه اگر کرده 30 سالا بری وی دست بکره لسال 60 انجام باش دگرد لی کرده درنگ دست بکر یادم کرده دما شر گریلا دست بکر بازار نگرتن مثلا چالکیا ایروخ شندینا یعنی دکاربون وی دمه بازار بگرتانا نگرتن گریلا درنگ دست بو او دربه اک خوار دربه دجیا له پاشوکشینا سال 1999 گریلا دربه اک خوار دربه سیاجی او پیوازوی دا گریلا گلک نقطه بجی هیشتن یا چارم هری اساسی گریلا دربه خوار پیشرچونا تکنولوژیه شر اول بدران گلکی بهیز بو گریلا همبری تکنولوژیه شر بن ارد چونه بن ارده دا اینها جیوان تونیلا دوی قاپات بکن یعنی وی جاره شر لچیا جبو دولت ترک بلکو آسان تر ببه بس وی جاره شر دکاره بشه ناو بازار لروجلات ناوین دا شر ناو بازار دا چل به هوال بدران ملتك وقت سريهل ده ملتك وقت جدا بكري فن راضي به هلبت بشكل كي سري راد که اگر شر نبجی سرهلدانا گل دوان دمانده بقاسی شر پر زده تر بتسیره راگهاندن هيا انفورماسیون هيا دیپلوماسی هيا بس مروف هنکی یکتیا خواه بکه بس مروف هنک خطا نتیویش خوره اساس بگره یعنی از دیویژن مثلا رابونا سرپیان دا پروبلم چه نابه یعنی مرود دشمن به هر اوید کار بخواد زوره یعنی نه شرط چکداری به دوی معنی بزدیشن هول بدران تماشا که لسال 93 دما پیواجوی آشتی نوبری هر دو سروکان تورگوت و زال عبدالله و جالان تک چو جه پیشتر خرابتر بونه 5000 گنده کرده شوتاندن 17000 فعلی مشروط چه بو و شرکی خوناوی چه بو وانه بو که پیواجو هر دمکی تک بچه به دهان جار خرابتر لشر لپیشتر خرابتر داره نوسا جارا دو جیا پیواجوی آشتی تک شو 2013 14 15 شر ناو بازار دست بو نوسا جزیره سور 5 بازار این کرداج عرده را کرن یک چه قاس 5000 نزدیک 6-7 گنج کرد هات نکشتن شرکی خوناوی چه بود اگر وی جارش پیواجو تک بچه شر جاره کردن دکره ناو بازاره سرهلدان دست بید یعنی به فکر من جبو برجوانگی اوان نه پدیته یعنی من واد بینم یعنی من پیش خو واد بینم اگر پیوازو وی جاره تک بچه دولت ترک زمان خود نگوره کرد جی تابی هنه گاوین بر بچاف باویجن بس دیده تر لدست دولت ترک ده وی دامی مثلا تم لما بپرسی
چه دبه؟ یعنی شر دکه بازار خودی ترکیه دکاره بکه انقره استانبول İzmir ne tane Bakü'ye Kürdistan. O deme CHP jüve tevle bede. Cemaat-i Fethullah Gülen jüve tevle. Ve Türkiye şerre navxayı çed. Türkiye ve biçe Avrupa'ya, biçe Amerika'ya ve biçe min pevajoda dest pêkirin. Min şans davan insan ji bo çekûsilaya xeberden dev ji şer berdin werin. Min ji wan re qanûnê nû derxist. Ew propaganda xwe bike. Ev devletên alîgirên Tirkiye jî ew ê bêjin rast e. Devleta Tirkiye çi pêwîst bû kir lê van Kurdên şerxwaz nehatin qanûna Tirkiye begem nekirin, neecibandin û daxil nebûn. Halbuki eger diplomasiya me hebe em jî dünya alemê dikarin îtina bikin ku ev qanûna poşmaniyê ye Rast e. em bikin. Yani ji me re jî rûmet lazim e, şeref lazim e. Ev dagirkerên Tirkiye dibe ew jî lêborîn bixwazin ji ber tiştî ku kirine. Yani ji bo ku em beriya Tirkiye bikeve nava hereketê diqada nav netewî ji ber ku mühim e. Dibe aliyê me ê dîplomatîk an netewî xurt be. Ew jî ji niha bi mirov kare balê bikişîne ser wê dekê. Ragihandin jî. Ragihandin dîplomasî dibe paralel di dünyayê de mezin bibin ya Kurda. Rast e. Divê bernameyê de ocalan ji vî tiştî neraziye seda not hegerek heye vî tiştî qebûl neke û hest. Ev pêvajo negêje encamekî baş. Min niha bêhna vê dibînim. Li hêvîdarim wan nebe çimkî rewşa niha gelekî xeter e. Yani ew ez dibînim ji nîşkava zîrveyê de dikare xirab bibe. Em basa Rojhilatê Kurdistanê bikin paşê jî Başûrê Kurdistanê heye. Niha Partî Demokratê Kurdistan û yekê Tenişmenê Kurdistan li hev nekirine heye jî li ser hin xalan. Niha tekîliya wan çawa ye? Belê. Tu zanî kekê Bedran deran derbasî yani heger behsa Başûrê Kurdistan bikin min berî vî çend deqa jî got pêwengî Başûrê Kurdistan pêwengî navxwayî Başûrê Kurdistan rastî di navberî Partî Yekîtî de pêwengiyekî aloz e. Navbijîwaniyê Kek Mehmedê Hecî Mahmûd Serokê Partî Sosyalîstê Kurdistan pêşmerge hebû. Navbijîwaniyê Emîndarê Giştî Yekgirtî İslamî Kurdistan Mamoste Silahedîn Badîn hebû. Kesayetiyên din jî navbijîwanî kirin. Rastî heta niha negiştî encamê. Sibê rêkeftinekî Yekîtiyê Niştimanê Kurdistan li gel newey nû heye. Ew rêkeftina hevpeymaniyekî çêdikin. Rastî Başûrê Kurdistan heger Kurd zanî min naxwazim gelek tişta bi kûreyî li televîzyon li ragiyandin behs bikim li ber du rêyaniyekî ye. Yan rêk bikevin yan jî ev avêjiya berdewam be. Min berî vî çend roj peyamekî min hebû. Peyamê min tund bû. Rastî heger eva bibe sebebê ku qawarê Herêma Kurdistan Başûrê Kurdistan zerar bibîne wekû ev pêkhate yani ev otonomî ev nîvçe komarek nîvçe dewletek ewa tabe dibe xıyanet her terefek her aliyek xebat bike bo nehêlan herçendî ewna nikarin hedê wan niye û destê wan jî naye. Ev qawarê Herêma Başûrê Kurdistan dimîne wekû federaliyek komarekî federalî dimîne lê niha jî mesela nift difroştin niha nift nikarin bifroşin. Parlamento rawestiye hikûmet karbirê kere niha jî Başûrê Kurdistan heger bînin berhev berî vî 10 sal biquwettir bû niha zayıf diye heger ewa berdewam bin zêdetir zayıf dibe. Rastî min naxwazim tu yani zanî mesele li çi de yani kesekî behs nekiriye dema Serok Mamcelal nexweş ket heftê 12 dema nexweş ket piştî çend roj
şandeki Parti Demokratê Kurdistan ku serokê Herêma Kurdistan têda bû, serokê partî bû Kek Mesûd Barzanî. Serokê hikûmet têda bû Kek Nêçîrvan Barzanî. Ew dema serokê Encûmenê Asayîş bû Kek Mesrûr Barzanî. Yani hemû endamanê bi hêzên Binêmalê Barzanî yê hokmî, hizbî û hemû mekteb siyasî partî hatin Serdanê Silêmanî kirin. Ew dema Hêroxan, Kek Berhem Saleh, Kek Kosret ew dema kesê yekemê yekîtî bû. Ku pêşwazî kirin ew dema Kek Mesûd Barzanî got rêkeftinê partî yekîtî stratejîk berdewam be û rewşa Mam Celal jî cidî ye, yani însan nizane wê ça bibe. Divê hesabê hemû tiştî bike. Ew dema li nav yekîtî de hinek biradar çêbûn gotin em bi lîstekî cuda beşdar bin. Piştre li gel goran rêkeftin. Partî yekîtî ew dema ji hev dûr ket. Bi fikra min beşdariya yekîtî bi lîstekî cuda bû hilbijartina bi fikrê ewa bû dengê zêdetir bînin bes dengê kêmtir hanî. Dema Mam Celal nexweş ket dibiya hevalên yekîtî li gel partî ew rêkeftinê stratejîk dibiya berdewam bû. Piştre aloziya dudiya 2017 piştî referandum çêbû. Di referandum da yê ku serokatiya yekîtî dikir Kek Kosret bû, hem jî cigirê serokê herêm bû. Yê ku serokatiya Kurdistan dikir Kek Mesûd Barzanî bû, hem jî serokê herêm bû. Her biryarek piştî referandum bihata dayîn di derbarê paşvekişandina hêz dibiya serfermandarê giştî hêzê çekdar Kek Mesûd Barzanî bide û cigirê serfermandarê giştî hêzê çekdar Kek Kosret bide. Derbayê wan biryardahî ew dema ew kir. Piştra meselê tevî hevalên yekîtî jî dibêjin partî der ji karûbarê me navxwayî dide. İşte partî hemû postên hestiyar kiriye destê xwe de li gel me daweş nake. Em dawê şereket dikin. Îtir ev aloziya li ew dema ve dest pê bû. Xelekî her du teref he. Amerîka bi cidî ew siyasetê tombarak Trump zerarekî mezin daye Kurda çi li Rojava çi li Başûr. İran jî destê xwe vala biya zêdetir dîzayn dike li nav Başûrê Kurdistan. Tirkiye jî destê xwe vala biya îro İbrahim Qalin serokê mît Serdanê Kerkûk kir li gel parêzgerê Kerkûk hevdîtin kir. Parêzgerê Kerkûk jî çû Tirkiyeyê de. Yani her du teref rêk nekevin, hem Binêmalê Barzanî Talebanî zerar dibîne, hem partî yekîtî zerar dibîne, hem Kurdistan zerar dibîne, hem gelê Kurd zerar dibîne. Mesele cidî ye heval bedran. Erê li ser rojlat agahiyê te çi hene? Ev şer û pevçûnên ku di van rojiyên dawiyê de rûda sebeb çi ye? Çima jinişkeva pejak û dewleta Îranê hatin hemberî hebû di nakokî çi ye? Sedem çi ye? Agirbestekî hebû pêk dihat, Amerîka jî agirbest ragihand. Çima şer derket nişkeva? Rastî yekem İran xwe bi serkeftû zane. Xwe bi serkeftû zane û İran nerûxa. Em bêjin İran nerûxa. Ewa yek. Kurd jî tev li şoreşê nebûn. İran dixwaze yekîniyên Rojhilatên Kurdistan yêrekê hêza girêdayî pêjakê were kampên Başûrê Kurdistan çek dayne were wekû Partiya Azadî Kurdistan, wekû Komele, wekû Demokrat wan çekê xwe dayne bê li vir rûnê. Tabî yêrekê yekîniyên Rojhilatê Kurdistan girêdayî pêjak vê tiştî qebûl nake. Divê ez li nav sengerê xwe de ji İran tê ser wan de. Yani İran bi hêz ve tê ser wan şer çêdibe.
حتی نهاد ده انجام وی شهری دا مثلا لنزیک مهاباد پایتخت روجلات کردستان شهر پیشوا قاضی محمد کماری کردستان لمهاباد لنزیک وی داره حریم که ناوی حریم گاداش مثلا لوی حریم گاداش نزیک گندا و اوی ایران اپراسیون دکه به اپراسیون دا شهر دست بید ده انجام وی شهری دا ام بیژن چهار شروان و گیریلاین کرده شهید کردن لپاستارا سوپای پاسداران جی نزدیک 20 کسی وان هاته کشت یعنی اول دو سه پفچون چه دبن ناوداری کرده ایران دا لی کرد دور دا سرکفتونه هیزه کی تکانه هیز لی ایران هیزه یکی نیم روجلات کردستان تابی من لگل شهر نینم لگل کشتن نینم من دخوازم دیالوگ چه بفلا لی اول من فهم دکم تیدگیم پشتی که اف پیمان آشتی ناوداری امریکا و ایران دا چه بو هزا سنتکم یک سیای دو دولت قول امریکی کنگرسمن وان سیناتور وان لگل کرده پیونگی خوب باشتر کرده یعنی امریکا نها لگل کرد من نخوازم همو تشتی بیجم لی اوا نزیکی مهک 20 روزه پیونگی امریکا لگل کرده باش به تایبت کرد روجلات امریکا ترامپ هلبجارتن دبن وی سالی روشی کوماریا زیده باش نینه لی ترامپ دخوازه دوان هلبجارتنا دا سرکفتنک به دست بینه یا دن گوهارتن د ناوه هیزی خونه روجلات ناوین د بارگین خونه لشکری دا دکه اسرائیل جی خوب باشتر حاضر دکه اونا دخوازن د اوکراین روسیا تنگاو بکن پیوستی امریکا به ناوبره کی هبو ناوبره کی دمکی به فکر من یعنی بیدنگی اک لپیش راشبای کی لپیش باهوزه کیه لپیش شرکی مزن یه دهاتویه استراتیجی امریکا اسرائیل نها لگل کرد روجلات اوه پیوندی لگل وان بردوان به و تشگریش بکر هیزا هری آمده کل سنگری خود لحمو چه این کردستان هیزا پیجاکه بوی تابی امریکا ولاتن دن زیدتر لگل پیجاک تعمل دکن لپیش ایران در ریحانه ریک هم بیجن نروخا ریک رین دموکراتیک بریار ایدام راکه بس پشتیوی به هزاران کس ایدام دکه به صدام کس ایران ایدام براوستینه یک رفورم دموکراتیک لناف خدا بکده دو لگل کرده هیزن کرده بکه دیالوگی ریبده کرد لوی سیاست بکه مثلا پارتیه کی کرده وکو دم پارتی آوا ببن یعنی برای باشوری کردستان لگل پارتین کرده بکه دیالوگی بیجه وندکارن سیاست کی دموکراتیک لیگال بکه او دماجی پیوستی کرده به چک نابه یعنی ایران دوی رفورم نافخایی پیش بخه و لگل کرده بکه و دیالوگی ریکفتنه لی ایران نهاوی ناکه ایران دوی سرهلدان چه بول نافخایی دا من سرهلدان بنخست دوی شر برانبر من دست بکر شر سرکفتو نبو ایران نها غروره کی هر چندی روش خونه آبوری پر خرابه ایران نها غروره کی سرکفتنه ده او غروره سرکفتنه که ایران دجی هوشیوه اردوگان چه اردوگان نها غروره کیوی سرکفتن به سر کردادا تیدا دجی بوی و به زمان دریجی به زمان به پوز بلندی لگل کردادا آخو نظام حاف یوخ پلان یوخ بوی ایران نها دناوا خطای کی ده دناوا کیماسیه کی ده یعنی لجی دیالوگی تصفیه لجی مافی کردا زخت کردنه ایران نها وی روشه دجی
مثلا بفكرة من أمريكا بدك قاوة نها دجي إيران يك لناوا عراق دا اوپراسیون کی دجی گندلی دست بکریه او پری گندلی حکومت علی زیدی حکومت کی امریکیه ایران بله دخواست مالکی داینه ایران دخواست مالکی داینه امریکا جی علی زیدی امریکا سر کرد او اپراسیون نا دجی گندلی دست کرنا امریکا لپشت او پره همو بو سوپای پاسداران بو ایران دش یعنی امریکا دخوازه برای علی زیدی حشد شعبی قاپات بکه و پره آبوریا دست عراق آبوریا تاری و شرقی یا پشت پرده لسر ایران ببره امریکا راست شر گرم لدجی ایران تمام کریه خلاص کریه ده شر آبوری اداری ده عراق دا لدجی ایران بکه و للبنان جی برای حزب الله بیتشتی بکه للبنان برای حزب الله رکفتن حزب الله و اسرائیل چکر لوی درجی دست ایران دور دخه همان دمه لگل هیزن کردا امریکا نهاد نوا دیالوگی ده بو هیزن کردا خورتر بکه گوی راست شر گرم راست که لشر دن لجبه دن به شیوه آبوری به شیوه دن بردوامه لیک نزدیک بونه که امریکا کردا لروجلات کردستان دوی مهیدا لیک نزدیک بونه که باش چه بیه بوی حوال بدران اگر ایران گاو نافعی سیاسی دموکراتیک نویجه اگر برنامه اتمی رانه و اصلینه جاره کبن به فکر من شترک لناو سال که دا جوله که شر بیسا دست پیده ام جاره لنافعی و لدرم امریکا و اسرائیل ایران دادن لنافعی دا هیز کرده و رافرین ملت به حبر دست بید جا ایران لبر دریانه که یا دج برنامه اتمی راد وست برد ده دج موشکی دیراوش برد ده و لنا خدا گل کرده و رگ دکه یا دی پشتی سالک و نیف شرکی جدی دست بدنه و دمه ایران دکاره پارچه ده امجی روشا روزات کردستان و ایران مالت آوا دقیق ام دربا ام بس ولاتن دربا بکن هوال بدران ولاتن دربا تمام ولا ده 15 دقیقه خلاص کن باشه به ده 15 دقیقه باشه باشه مثلا اوکراینیا هي روسیا هي افدم کی دریجه مبعث نکریه جبر مثلا روشتا تناوین حقیقتا ما قد قال نکر لی ادبیجم پیشکتنی پر گرین کنه که کرم که چاگایی هن البردسیته زانی ناوبینکاری ناوبجیوانی ناوبینکاریا ترامپ د ناوبری روسیا و اوکراینی دا راستی سرکفتو نبو شر بردوام او شرال 2014 دست بکر دست ل 2022 گفت شر راست 2014 حتی 2022 ناوبری اوکراین روسیا شر وکالت هست بس ل 2022 ورده شر که راست روسیا دخواست همه اوکراین به دمکرتی بگره او سیاستا سر نکفت نها امریکا ولاتین اوروپا روسیا کرنه باتاغلق ده نوا هری روسی دیجن بالوتا کرنه نوا هری ده بو اف شرا دمدریج بردوام به روسیا بواسته روسیا دخوازه دونباس لوگانسک او هریمانا بگرن او جی شر نا کچه ناف کنستانتینوف که بشکیوی گرتیه پشتیوی سلاویانسک کراماتورکس دست پیده که یعنی 115-20 ماه هریما دونباس رزگار بکه که روسیا وی رزگار بکه یان شر راد واسطه یان بر کیر بشه بس اول بدرم تجمه بپرسیم من ایرو تشتکی سترنج راکش بود تو از دخوازم توی آخافتن نه بکی مانشت لنها لوی داری داینی هگرک هیا پوتین چک کیمیاوی کمالکوش بکار بینه بفکر من دو هگر هم یعنی دکاری ویژ بنویسی چک کمالکوش اتمی لناو اوکراین دا بکار بینه دو
هەگەرێک هەیە ئەسکەرên رووسیا بکەونە ئێستۆنیا و لاتڤیا، یعنی بکەونە وان وڵاتên ئەوروپا. bi fikra min dawiyê de şer dawiyê de ber bi vî diçe. Yani ev zanî çane rojane li Moskov dixin, rojane li Moskov dixin. Mesela te re bêjim bajarê Narva he, mesela bajarê Narva he, bajarê Narva heye, em bêjin bajarekî ku yê welatê Ewropa em bêjin, di wî ew bajara beşî wî herî zor Rûs in, beşî wî herî zor Rûs in. û li ser yani zanî ew bajara yê komara Estoniye li ser sînorê Rûsya, yani sînorê Rûsya. Beşî hemalatî wî beşî herî zor, hemalatî beşî herî zor. Seda heştê û heft Rûs in, seda pênc Estonî ne û nêzîkî sînor e. Îhtimala ke Rûsya biçe wî bajarî bigire. Eger Rûsya bigire, ewa şerê Ewropa û Rûsya dest pê dibe çekê komarkuj ew dike. Çekê komarkuj dibe. Yani şer zanî ketiye nava Moskov rojane 1000 dron, 500 dron pê li Moskov dide. Bi çekê Ewropa û Amerîka. Kek Ramazan çima nakeve serî min zanî? Welatên Ewropayê de mesela şer de xwedî tecrübe ne. Ji bo bajarekî du bajarên Estonya, ji bo hema temamê Ukrayna, ez bawar nakim Ewropa bikeve nava şer ya nakeve serê min. Şerê wekalat, şerê wekalat. Şerê wekalat. Tu zanî qanûna pêncem ya NATO he. Qanûna hezke zanî rast e. Yani aramî, huzur ji bo Ewropayê pir giring e. Yani naçe ji bo şerekî, ji bo bajarekî Estonya wisa şer bigire berçavan, hela Rûsyayê bigire berçavan. Nizanim yani. Ez te re behsa şerê behsa bajarê duyem bikim. Mesela bajarek min behsa bajarê Narva kir. Bajarek he pêra dibêjin Daugavpils. Bajarek he li Latvya. Li Latvya. Hemalatî wî herî zor Rûs in. Nêzik sînorê Belarusya. Yani zanî şana heval bediran Rûsya nikare bi demdirêjî ev şera berdewam be. Niha heval bediran welatên Ewropa xwe di Rûsyayê niha dijî Rûsya şer dikin. Ew dronên ku li Ukrayna ne ku li pê li Rûsya didin dronên Ewropî û Amerîkî ne. Hêzên wekalat yê Ewropa xwe di niha dijî Rûsya şer dikin. Şer heye, şerê wekalat e. Heger welatên Ewropa Amerîka nebin, Ukrayna bi 2 roja dikeve destê Rûsya. Ja du bajarên ku Rûsya bigire, yek bajarê Daugavpils li Latvya, bajarê Narva li Estonya. Hegerekî bihêz e. Ema sênaryoya yekem, min wekû sênaryo behs dikim. Sênaryoya duyem, Rûs di dawiyê de mecbûr bin çekê komelkujî bikar bînin, çekê atomî. Ev şera yan jî zanî heval bediran heger Rûsekan Donbass jî bigirin, ew şerê Slavyansk û Kramatorsk bigirin, şer her berdewam dibe. Rûsya dixwaze huzur Donbass Lugansk bigire û desthilatek li Kîev hebe şer ragire, yani bi mûşekê hîç neke.
اف شهرها به سه تش دکاره تمام. یک، روسیا همه اوکراینا بگره حتی کیف بشه. اکونومیا روسیا، آبوریا روسیا، ناکوکی نافخایی روسیا وی تشتی رانا که شر زیده بکشه. ملت روسیایی دا وی رانا که. آبوریا روسیا و رانا که. لموسکوی 4 فروکه خانه هنه همون یک روش راد وستن. روزی 60 درون تین لموسکو دادن. یعنی پوتین صبر و تعامل وی نمایه روسیاش نکاره وی ران. جبو به یان دوی همو اوکراینا بگره، همو اوکرایناش با قوت نه نکاره بگره. اگر چکی کومل کش واره بکار های. سیناریو دوجیا بازار نروژ استونیا بگره، بازار داو پلیسیه داو گاف پلیسیه لاتویا بگره. اونا دو بازار لاتویا جی استونیا جی لاتویا استونیا اندام ناتو نه اندام یکیتی اروپا. لگور ماده 5 دوی او ولاتانا لدیجی روسیا شر هلگر. لهذا شر جی دست که نکن او دما گفتگو شد با روسیا و دامه لگل امریکا و اروپا دکه بازاره. دوی مدو بازاره و گرتن ملت هموز لگل روسیا و ملت هر دو بازار روسن. اونجی دست آلیکاری جو اوکراینا دور بخت. دبی کیف آشتیه که ماهینده لگل ما امضا بکه که ایریش دونباس و لوگانس نکه. لی بفکر من داویه دا اگر که بهیز ها چکی کومالکوش بکار بی. تزانی هول بدران نهینی که کس نزانه. تزانی امریکا بود شه یک جی پیماننامه آشتی لگل ایران امضا کرد. روسیا چکه که پر بهیز دا ایران دا. ایران او چکا بکار ده. ایران F-35 که امریکا هانی خواره. ایران به وی چکی چند ضرر اسرائیل ده. ایران باید 2.5 میلیارد ضرر لبارگه عسکری امریکا لقطر اردن لوان جیا ده. ایران به پشگیریا چین و روسیا آبوری و چکه که پر خورد روسیا چه کرده بود دا ایران او چکا لوی دنمک. یادن راپرین نافخایل ایران چه نبود. از پیمان نامه نظری امریکا ایران دملکی دا ضرر روسیا آبوری دا چونکه دما پشتر هبو روسیا نفت بگرانی دفرد. لی همان دمه سرکفتن روسا یه ژئوپلیتیکه که ایران نه روخه سرکفتن روسکان یه ژئوپلیتیک. شر روسیا اوکراین هول بدران. اول لگل خون روزک پشتی چند ماهات بیجی رمضان کریم موسا بود. اف شهرها ده نو سال که دوی صافی بودن. چه پیوازه آشتی لباکوری کردستان ترکیه تا داویا سالی دوی صافی به. لوی زیده تر نو درج بود. چه روشا باشوری کردستان تا 9-8 دوی صافی بودن. چه روشا ایران و روزلات کردستان ده نو سال که 6-7-8 ماه دوی صافی به. چه روشا سوریا روزاوی کردستان نام مسئله انتگراسیون او تشته لی اگر جماعت احمد شار ایریش لبنان بکن شار شیعه و سنا دست بده که او شاره دست بده ده برجوانگی نکرده ده. روشا اوکراین روسیا جه هول بدران ده نو ساله که 8 ماه دوی صافی بده. ده نو ساله که ده 8 ماه دوی اب روشا صافی بده. لی هر آلوزی یک لروسیا اوکراین آلوزی هگر مزنتر ببه کرد دکارن سوت لیوار بود. یعنی ده مزن بونا آلوزیا ناودری روسیا اوکراین دا کرد دکارن سوت لیوار بگرن دوی آلوزی دا دکارن سیاست و دیپلوماسی خوب بکن. هول بدران اوی آخر لسر آخفتن اوی دنگیم تیته نه؟ لسر آخفتن اوی کوالات اروپا آرامی خو آشتی خو اسراحات خود تیک نادن لسر دو بازارا تیک نادن
لەگەڵ رووسیا ناکەونە شەڕ ڕاستە لێ شکو و کەرامەتی وان دشکێ کەرامەتی ئەوروپا دشکێ کەرامەتی ناتۆ دشکێ کەرامەتی یەکێتی ئەوروپا دشکێ لاتڤیا ئێستۆنیا لیتۆڤیا سێ کۆمارن کۆ پێشتر دکەتنە یەکێتیە سۆڤیەتی نها ئەندامێ یەکێتی ئەوروپا نا ئەندامێ ناتۆ ئەگەر رووسیا وان دوو بازارا بگرێ لە لاتۆڤیا لە ئێستۆنیا وڵاتên ئەوروپا هیچ شتێکی نەکن کەرامەتی وان دشکێ شکوڵی وان دشکێ نها ça welatên Erebî li gel İsraîl Amerîka hevpeyman bûn digotin İran xeterî ji bo me çê dike lê dema şerê Amerîka û İranê dest pê bû mezintirîn zerer wan welatên Erebî dîtin niha li gel İran pêwenca çê dikin dibêjin hevpeymaniya me li gel Amerîka yê me naparêze zêdetir dike dijminê İranê her wa jî heger Putin wan du welata dagir bike bigire wê demê kerametê Avrupa NATO dişkê hinek welat Avrupa NATO bicî dêle ya din sênayiyê din jî hene heval vediran li nava Rûsya destwerdanekî eskerî şibe Putin ji kar dûr bixin ew dema Rûsya şert û mercê Amerîka Avrupa Ukrayna qebûl kir yan jî destwerdanekî leşkerî li navxwayî Ukrayna çê de serokkomarê êsta dûr bixin lê bi giştî şerê Rûsya Ukrayna tenê bi komelkujî bi kuştin û bi rûdawekî mezin dikare bidawî be bi vî şêwayî bidawî nabe heval bede dizanî mesela îro ez axir tiştî ser Bakurê Kurdistan bidibêjim mesela îro mesela yekî li nivîskarekî Tirkiya mesela behsa evê dikir behsa pêvajoya aştî dikir di gazeta Oku da nivîsî bû di gazeta Oku da nivîsî bû mesela teror hunûrû Tirkiya hunûr yani hunurê Tirkiya em bêjin grûvê Tirkiya û yê terorê yani teror meksedî wî em in mesela zanî eva kê nivîsî bû Yeni Çağ gazetesî da Yeni Çağ gazetesî da Arslan Bulut nivîs nivîse teröristin onurî ve Türk milletin onurî yani Dem Partî êş Genel Başkanî Tuncer Bakır di partî meclis grupî de li parlamento got heger aştiyek çê de divê onûra Kurda berçav bikin Kurd bi onûr aştî bikin Arslan Bulut Yeni Çağ gazetesî de nivîsiye teröristin hunûr yani Kurd teröristin onûra Türk heval bediran heger ev aştiya bi hunûr nebe hunûra Kurda berçav negirin careke din şer çê min wa dibînim yani min wa dibînim lê dîsa jî yeme hêvîdarin ku aştî berqerar be Di demên pêş me de em ê bernameyên nû çê bikin em hêvî dikin her dualî li hev bikin em hêvî dikin şer carekê din dest pê neke lê tekoşîn wê dewam bike tekoşîn tiştekî dine heval bediran bu dawa Kurd wê her hebe heval bediran ez dawiyê da bû ku gelê me Kurd moralekî bigire bêhêvî nebe tiştekî xweş mizgîniyekî bidin di nava Amerîkada sede heştê fikrek çêbiye ku bê gelê Kurd li rojhilata navîn ti projeyekî wan serkeftû nabe serkeftî nabe û fikrê Amerîka di vî mehê de eva mehek bîst roj e di derbarê Kurda da di milê başî da hatiye guhartin û berhemê wê jî em dikarin salekî dahatû du salê dahatû çend mehê dahatû biçinin rast e niha rewşa heyî di berjewengiyê Tirkiyeyê de di zerarê Kurda de bi taybet ew siyasetê tom barak lê niha eva bîst roj e hine guhartin çêbiye min nekarin behsa hemû rewşî wî bikin lê di mehê pêştir di salê pêştir de rewşê Kurda wê baş bû mala te ava her hebî gelek spas tişî bûn carekî din em ê bername çê bikin hêvî dikin pêş bikeve
خاطرê te dem baş silav reis. Tu jî bimîne xêr û xweşiyê de ezîz û serkeftî bî. Hevanno hûn jî ji bîr nekin ji kerema xwe re bibin abone, bibin endam, me bi tenê nehêlin. Hemî bernameyê me hem biacî binin, hem temaşe bikin û hem jî parve bikin û çi dikin bikin. Vê kanalê bi pêş bixin pêdiviya me bi we heye, pêdiviya milletê me jî bi kanalên weke yên me hene. Xatirê we silav reis.